Question number 1. Which is the wettest place in India? ভাৰতৰ আটাইতকৈ শীতল ঠাই কোনখন? Answer. Option A. Mawsynram. Question number 2. Which is the driest place in India? ভাৰতৰ আটাইতকৈ গৰম ঠাই কোনখন? Answer. Option B. Ghats. Question number 3. Which is the largest producer of coffee in India? ভাৰতৰ সৰ্বাধিক কফি উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য কোনখন? Answer. Option B. Karnataka. Question number 4. Which is the largest producer of rice in India? ভাৰতৰ সৰ্বাধিক ধান উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য কোনখন? Answer. Option B. West Bengal. Paschim Bongo. Question number 5. Which is the largest producer of cotton in India? ভাৰতৰ সৰ্বাধিক কপাহ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য কোনখন? Answer. Option A. Gujarat. Question number 6. Which is the largest producer of jute in India? ভাৰতৰ সৰ্বাধিক মৰাপাট উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য কোনখন? Answer. Option B. West Bengal. Question number 7. Which is the largest producer of coal in India? ভাৰতৰ সৰ্বাধিক কয়লা উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য কোনখন? Answer. Option A. Jharkhand. Question number 8. Which is the largest producer of iron ore in India at present? বৰ্তমান ভাৰতৰ সৰ্বাধিক লৌৰ আকৰ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য কোনখন? Answer. Option D. Karnataka. Question number 9. Which river is known as the lifeline of India? কোনখন নদীক ভাৰতৰ জীৱন ৰেখা বুলি কোৱা হয়? Answer. Option A. Ganges River. গংগা নদীক কোৱা হয়। Question number 10. The highest peak in the eastern Ghats is পূব ঘাট পৰ্বতৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ হৈছে? Answer. Option D. Mahendragiri. Question number 11. Which state is known as the rice bowl of India? কোনখন ৰাজ্যক ভাৰতৰ ৰাইচ bowl অৰ্থাৎ চাউলৰ বাটি বুলি কোৱা হয়? Answer. Option D. Chhattisgarh. Question number 12. Which state is called the sugar bowl of India? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক sugar bowl বুলি কোৱা হয়, চেনিৰ বাটি বুলি কোৱা হয়? Answer. Option C. Uttar Pradesh. Question number 13. Which is the largest lake in India? ভাৰতৰ বৃহত্তম হ্ৰদ কোনটো? Answer. Option D. Bhimbanet Lake. Question number 14. Which is the longest river in India? ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনখন? Answer. Option B. Ganga. Question number 15. The tribes of the Apatanis can be found in Apatani জনজাতি ক'ত পোৱা যায়? Answer. Option D. Arunachal Pradesh. Question number 16. The Andaman and Nicobar Islands groups consist of how many islands? আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত কিমান দ্বীপ আছে? Answer. Option D. 572. 572টা দ্বীপ আছে। Question number 17. Which is the largest delta in India? ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বদ্বীপ কোনটো? Answer. Option A. Sundarbans Delta. Question number 18. Which river is known as the sorrow of Bihar? কোনখন নদীক বিহাৰৰ দুখ বুলি কোৱা হয়?
Answer option D, Kosi. Question number 19. Which is the largest freshwater lake in India? কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ নিৰ্মল পানীৰ হ্ৰদ? Answer option C, Ular Lake. Question number 20. Which is the largest museum in India? ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংগ্ৰহালয় কোনটো? Answer option A, Indian Museum, Kolkata. Question number 21. Which latitude passes through the middle of India? ভাৰতৰ সৌমাজেৰে কোনটো অক্ষাংশ পাৰ হৈ গৈছে? Answer option D, Tropic of Cancer, কৰ্কট ক্ৰান্তি. Question number 22. The Tropic of Cancer does not pass through which of these Indian states? কৰ্কট ক্ৰান্তি ৰেখা ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নাই? Answer option D, Orissa. Question number 23. Which region in India is known as the rice bowl of India? ভাৰতৰ কোনটো অঞ্চল ৰাইচ বাউল অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায়? Answer option B, Krishna-Godavari Delta region, Krishna-Godavari বদ্বীপ অঞ্চল. Question number 24. Which river is known as lifeline of Gujarat? কোনখন নদীক গুজৰাটৰ জীৱন ৰেখা বুলি কোৱা হয়? Answer option C, Narmada. Question number 25. Which state of India touches maximum state boundaries? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই সৰ্বাধিক ৰাজ্যৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে? Answer option D, Uttar Pradesh. Question number 26. Which city is called Silicon Valley? কোনখন নগৰক Silicon Valley বোলা হয়? Answer option B, Bangalore. Question number 27. Which Indian state has the largest forest cover? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ সৰ্বাধিক বনাঞ্চল আছে? Answer option A, Madhya Pradesh. Question number 28. Which is the largest man-made lake in India? ভাৰতৰ বৃহত্তম মানৱসৃষ্ট হ্ৰদ কোনটো? Answer option D, Gobind Ballabh Pant Sagar. Question number 29. Which is the only saffron producing state of India? ভাৰতৰ একমাত্ৰ কেশৰ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য কোনখন? Answer option D, Jammu and Kashmir. Question number 30. Which river forms the famous Jog Falls in Karnataka? কৰ্ণাটকৰ বিখ্যাত জলপ্ৰপাত জগ ফলছ কোন নদীয়ে সৃষ্টি কৰিছে? Answer option B, Saravati River.